मोबाइल ले ना ना मुझे मोबाइल ले मोबाइल चले वाले ना ना मुझे मोबाइल ले ना मोबाइल चले वाले ना तो मुझे बस ना तो बस ना तो मोबाइल ले बिजी नहीं मारू अरे हम तू जागत से कर हम करीबी माने तोरा सुन कौन करी नहीं खाइए मत मोबाइल देखता है कि खराब है तो खाला पे लेता है तो मोबाइल ले मोबाइल देखला कि खराब है ना मत मोबाइल ले मुझे किसी आनी मालूम खाई आउची नहीं बे नहीं खाने अच्छी खराब नहीं जीवो ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ମାଗିବ ଇଏ ଦେଖୁନୁ ମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛି ମୋବାଇଲରେ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ ଆଜି ଗାଁକୁ ଡାକ୍ତର ଆଇଛନ୍ତି ଆଖି ପରୀକ୍ଷା ହବ ଆସ ଯିବା ସାର୍ ନମସ୍କାର ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା ନିଅ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା ହବ ଆସ ତମ ନାଁ କଣ ତମ ନାଁ କଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା एक छिड़ा हो एक लाइन में छिड़ा हो ठीक है सब तम आखिटा आगे परीक्षा कर दवा हां तम आखिटा बहुत बढ़िया अछि हैला एडी बसाओ कण कृष्णा देखि तम आखि पूरा खराब हो जाई छै कभी तो मो आखि खराब होला लोबा तम अधिक मोबाइल देखा की अरे हो तो ସେଇଥି ପାଇଁ ତମ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ହବ ଏବେ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଡା ବଡ ତାପରେ ବି ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦେଖ ତାହେଲେ ପୁରା ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖିପାରିବନି ଦେଖିପାରିବନି ଗୋଟେ ଆଖି କଡା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ଲଗାଅ ହଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବିନି ଦୟାକରି କେହି ମୋବାଇଲ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ଭଳିଆ ଆଖିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡ଼ିଦେବେ ଆଉ କାଳିଆ ପାଖ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବନି ଆଉ ତାଥରେ ସେଠି ଦେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବନି ଦୁନିଆ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛୁ ଲାଇଟ୍ ସପ୍ଲାଇ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ